ka og sikid. Nya pagbalik nimo, imbes 2 shift pa mo, gihimo nag 3 shift. Wala na hinuon kay overtime. Grabe nasungog sa kapalaran. Ilabi nagdaghan kayo kag utang, magsakit na sa dimong ulo. Wala na, aksyon na sad ka kabuang. Buwa na sad ang bakba. Mahadlok sa hayag hangin ug tubig. Balik na sad. Magtago-tago. Di na mo gawa sa bay. Idaghan kay Shark, nag-alirong sa gawa sa bay. Paita kinabuhi ah. Ayaw pagingana. Think positive. Maunang time na magamit imong utok. Take that as an opportunity to mind your own business. Ay sis! Mura man kag just now? Business ba? Business. Ingani Okay, Converse 5C1206, size 42, screenshot 12345, 12345.